Luar Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabari kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kuwi kali Taurus Espresso rong rupa kebenaran new registration number ML Not San AE nyo khandai lai klasya rong tu haki runar hakami arpu atri kunai tung arajar arpusan kat bautra jong kali udang pinyeng hajan yeng harut surang hakashnong rilang kebahap hapok Keraniko Civil Subdivision Southwest Khasihers District kani kali jong ba full mark star Kharsau Lingdo kedi ke udang syutiet dang au benai leber arajar arpusan kabadang penankam tang kumasau benai AA Nakaliang jongba full mark star Kharsau Lingdo hagasngi kebabut kata kat pulai trik unai tung arajar apusan ulalit ujo daki jahar Haraniko police station berhad menta yakni kali 48 din satya Day full mark star Kharsau Lingdo nisnong na pangokar abat rasno jonga tengah 11 ne na du padang kena na du sarsnem drusnem into ngas 11 ne te nga hatus ni baje kan ne tengah ngawan na record to ndriu kaje ai thrai te nga ai chibi no kon sang la jong le chawa le tong do to te wan bu chibi te man mit pade ngan poi na wa nda stang ai to ngawan poi nas so mas ndak som to bam ja ngas no shit mit thia ro ngas shit te nga stad yang kali ngari sokas sa yu sa ne sa drong le balong pangat balong don Jingking to long pangat long wan air dengan poin to try karway sau pau ar sok lai minit to ngan poi te an bu kali ne ono yang ne te ngasubu to bu to ngakiu no jong si ngai thia te thia ben to thia sup ben thia man por mar ngam dan te kata jingting ne kata jing yu ba ong kali ba sak tu ne tam tan mar baro si kata ngala san snem ngabat kali ngobu su bajar ngabu ju perobat to kali rem suaru ngabu dene ju teka kemudian dari kata ba dia kemajian ta dengan setiap bunto dengan kimen setiap dengan sebenarnya itu nyoba jangan sebenarnya ki to ada to sebenarnya ngapek ne ska yu ngapek kali pada don su ngong no ta kali su don su tang pech sedin isu mardon ba yung to ba yung dat tang yu tang wan jan don reng presiden skmat don reng mar ngana mud ba kula bu hendrik ne kula nga masjid si long putar barba kula to ba terus ni ga dengan presiden don dat don din aida wat sebi yung rum lapsu untuk ngafun soy para nra kali nga nra kali ba nang lejong bersekta nga kali berkenau pa umur udan hayang lai thu nga to nun si nga awat pun sa biru hayang lapsu nga mungkin su nga sinawan surok nga pun perlok bal nga pa penjarap te to nga pun perlok wan to lawan lang arkali kali ai thara lawan sa bajar wan to polision wan arab to kala dep to ngala wat kali wei bat arkali ban paling wat sini ka kendong ala jong pada ngabung tam nomor sa company rumah senjam to ngala pun kala pun to na company la ajing mudan pun sa ran kala pendang patisla kala yu saki yu itu pate ngong man ran yaki kot kisla te ngala dam to FR to usir la ai kultur la sim kiamar sen poi mak poi to la sim yu te la penting segi para politician baru si state Meghalaya termasuk bagai jam tu te na jam tu nga syong baca berkelong tu syong sepang dan berkali institut berkali gede ML 05 AE nyau kendai lai ke espresso dorong seluar te ngapar pro lok bro dari ba AE balap ne kalisa ai juti lang tang tahe Pidan dukan marbam ndai compare la kabarin ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat kiwe ni pishat roti shat kiek bat kiwe na ka benta ka koi ka khya chong gi pat ba nong bam nong di
bat bapinyo ke jingshania naki pidon kam bendon de license ke bapaka ke bala itu da kaan kata ke Food Safety and Standards Act arjar henril link ke section lai puwe iwe kam de ke be bapinyo ke license pila ban apply ke online link ke website fascas.fssai.gov.in da ke pihak penupload ru de kod kisla badan kam kat kum ke judging kam jong pi pila ru banyak kendo ye designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan Megalaya latno tang is khasihers pila ban letbet yak office terekam jongki ke commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, bat belakershan dekat Food Safety and Standards Authority of India.